delavnici z gospo Šinkovec. Malo šola skozi čas, tako kot je tema, kako sem jaz doživljala šolanje, kako se jaz počutim zdaj, ko se pripravljam na učiteljski poklic. Mladi smo najpomembnejši del družbe, smo njena prihodnost. Eden poglavitnih dejavnikov našega zorenja je tudi šola. V njej preživimo velik del svojega dneva. Je naš drugi dom. Njeno poslanstvo je skrb za naš razvoj in našo dobrobit. Prvo kopališče je bilo zgrajeno 1828 v Angliji. Na olimpijskih igrah so prvič plavali leta 1896 v Atenah le v prsni tehniki. Pregledali smo zgodovino plavalnih tehnik, zgodovino plavanja v Sloveniji. Prva kopališča v Sloveniji so bila že v antičnem času. Za izgradnjo kopališč so se začeli v Jugoslaviji tudi plavalni tečaji, ki so se do današnje dobe preoblikovali v vseslovensko plavalno opismenjevanje otrok. Odprto kopališče je zgradila tudi Ajdovščina po načrtih Svetozarja Križarja od 1962 do 1964. Tudi sama sem plavala v tem Križajevem odprtem bazenu in sicer je bilo leta 1971, ko sem končala prvi razred. Se pravi, v juliju mesecu smo imeli vsi plavalni tečaj. Naredili smo plakat letnega kopališča, pogovarjali smo se o razvoju in izdelovali kolaže pa kopalke izpred 70 let. Malo se bomo pogovarjali o tem, kako se lahko dijaki vključijo v svojo skupnost na svoji šoli recimo. Obenem bomo pa tudi napisali pismo bodočemu sebi, kako vidijo šolo čez nekaj let in tako dalje. Srednjo šolo Veno Pilon Ajdovščina me vežejo lepi spomini, morda asociacija, ki bi jo izpostavila, pa je najstništvo in vse, kar se temu obdobju pritiče. Ko bil sem še mali pizdun, ko pameti nisem imel še nobene, da s kamejom po gasi sem šajbe razbijal. Ko v čistih hlačah po njivi sem roval in
sosedom čerešnje snežajo. Ko so naši šoli leta 1971 nadeli ime po ajdovskem umetniku Venu Pilonu, so to storili v upanju, da bomo kot Pilon odločni, edinstveni, samosvoji posamezniki, ki bomo svoje življenje živeli brezkompromisno in brez obžalovanj, kot se je sam izrazil, do roba. Odlična ideja projektni dan in res še enkrat pozivam vse dijake, da so radovedni, da pokličejo ljudi, ki jih poznajo, da jim omogočijo, da sprobajo recimo različna delovna mesta, da so radovedni, da si upajo vprašati in da raziskujejo. V današnji delavnici v bistvu se skupino prova na nek način usmeriti, da preoblikujejo že rabljene kose v en kos oblačila, ki ga se pravi ponovno obudijo in lahko znova nosijo in mu dajo neko novo življenje, se pravi trajnostni dizajn.
lahko šola končno začne poslušati predloge dijakov in uvajati spremembe? To so ukrepi, ki smo jih danes že predstavili, kot so zaprtje šol, omejevanje mejnega prehoda, umirjanje javnega življenja. Pour l'école, ce qui a été le plus difficile, c'était très difficile pour des concentrations pendant les vidéoconférences. V podcastu Korona in jaz bomo spoznavali mnenja dijakov drugega letnika ter njihove izkušnje šolo nadaljavo. Za uvod prisluhnimo izjavi ministrice za šolstvo Simone Kustec. 4. januarja 2021 je v oddaji Studio City Simona Kustec, ministrica za šolstvo, izjavila: Smo ena od vodilnih držav v Evropi, ki je zmožna ponuditi izobraževanje nadaljavo v tem trenutku. Dejala je tudi, da so vsi, tako učitelji kot učenci, za izobraževanje nadaljavo usposobljeni z ustrezno komunikacijsko tehnologijo in znanjem. Mi tukaj izbrani smo bili vsi takrat še v osnovni šoli in me zanima, kako ste doživeli takrat to karanteno, kako je šlo, a ste imeli že vse pripomočke doma in kako ste ocene dobili in take stvari. Praktično so vse komunikacije tekale samo prek maila. Na naši osnovni šoli niti nismo imeli nobenih ocenjevanj več. Sploh pa mislim, da se nobenemu več ni dalo, sploh potem, ko so to povedali tudi na PZ-je. In tudi, ker smo bili mi 9. razred in praktično nekako tisto znanje, ki smo ho takrat pridobivali, smo si mislili, a se tu ne bo neč več nucali. Mislim, da itak dejansko se ni noben neč učil ali pa karkoli odnesel od tega takrat. Praktično smo mislili, da bo karantena trajala samo en teden ali pa 14 dni in smo kar vse zvezke pustili. Potem se je podaljšalo in smo mogli zvezke in učbenike iti iskat nazaj v šolo in jih nesti domov. Velik problem je bil tudi tu, ker na začetku ni bilo videoklicu in nismo imeli neke razlage snovi, kar je povzročilo problem za naprej. Šola obstaja, da dijakom nudi potrebno znanje, jih nauči kritične presoje, obenem pa je opora njihovemu čustvenemu razvoju. Prek medpredmetnega sodelovanja se prilagaja interesom in zmožnostim dijakov in jim nudi profesionalno mentalno podporo, ko zanjo zaprosijo. V Sloveniji se je že pojavila prva okužba s koronavirusom. Iz Ministrstva za izobraževanje smo prejeli navodila, da se bo pouk do nadaljnjega izvajal nadaljavo. Torej, šola bo začasno zaprta. Se je pouk v taki obliki že odvijal? Se vsi vidimo in slišimo? Ja. Prosim, da vsi prižgete kamere. Profesorica meni ne dela kamera, imam slabo internetno povezavo. Na računalniku mi ne dela Zoom. Jaz imam prazno baterijo. Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice igrem. Jaz ne grem v šolo, nič več ne grem v šolo, in sem dol na šoli bi se grem. Dovolj dolgo smo v sebi nosili breme napak prejšnjih generacij. Pravico imamo povedati, kaj mislimo in čutimo. Svojo usodo in s tem tudi usodo prihodnjih generacij želimo aktivno oblikovati. Živeti hočemo vse do roba.
sodobna šola bi se morala prilagajati interesom in zmožnostim dijakov. Čutimo, da se ta vizija nemalokrat izgublja na račun brezosebnih učnih načrtov, ki jih trenutni šolski sistem narekuje. Dijaki smo vtesnjeni v okvire zastarelih metod poučevanja, ki v sodobnem času niso več učinkovite in omejujejo našo ustvarjalnost. Predstavljala mojo diplomsko nalogo in v bistvu gre za prepoznavanje disleksije pri otrocih s pomočjo analize očesnih gibov. Torej, mi smo v bistvu s pomočjo ene napravce, ki se ji reče sledilec očem, poskušali ugotoviti, a se da pač samo iz tega, kako so oni brali, ugotoviti, da imajo disleksijo ali ne. Parents, educators, think about the differences between a child of the 19th century and a child of the modern era. Are there any? Oh, there are thousands of them. Now think about the changes that have occurred in the school system in those 200 years. Are there any? No. The same curriculum, the same teaching methods, the same values as 200 years ago. Isn't that strange? The whole world has evolved, yet the foundation of education stays the same. Therefore, how can you expect children to build a better world according to their needs, wishes and desires when the core principles of raising the eager young minds are outdated and inefficient? These are real-world problems we face. Instead of helping us grow, our current school is actually destroying us. You may be asking yourselves, what should the purpose of the school therefore be? It should be an institution that prepares us, the young, for the real world and help us find our place in it. It should not be the main focus of our adolescent lives, yet one of the key points in our development. It should offer a safe and calm educational environment and teach us to cherish the knowledge it gives us, rather than viewing it as a bothersome necessity. When we step into adult life, we ought to be equipped with all the practical and theoretical knowledge needed to succeed. Is there a solution?
Indeed, there is one. Instead of needlessly memorizing information that we can easily find on the internet, school should teach us critical thinking so we can distinguish reliable information from the unreliable one. By doing so, we can prevent manipulation from politicians, salesmen, and advertisers. To ease stress, it should offer a plethora of different relaxing activities such as sports, arts, and music as subject, not as extracurricular activities. These should not be graded, and their sole purpose should be to relieve students from stress. On top of that, it should provide mental health experts that would help students cope with their struggles and thus creating a safe and welcoming environment. And most importantly, the system needs to keep up with the modern time challenges. The curriculum needs to be updated, the teaching methods need to be modernized, the values need to be carefully debated through. The school needs to vigorously look for solutions to the already existing problems that force upon students inhumane expectations and working conditions. Students, parents, educators. This petition is a strive for a new way of education, not for ourselves, since our teenage lives have already been violently ruined by the oppressive system, but for our children and grandchildren and every child on this planet in the many years to come. Let school become the haven of innovative ideas, where everyone is respected according to their needs, desires, and capabilities. Šola bi morala biti ob prehodu v novi čas gibljiv, razvijajoč se organizem, sposoben stopati v korak z razvojem družbe. Da je treba vzgajati ljudi, da čutijo empatijo do drugih, ne samo nase misliti.
in tega nas manjka.